namba kukuya la umgeno chambe wega ngone zindu kwini mani aba by the way na ringo ga waraje inde wiba umela munene umela webi gazote waje kilo kwenda akundoete yani uga ndo by the way bakutela zegeno kinzo bine kana kini mundu siso mukuni azimumwe by the way umundi be ndo bino ngobete ingiri tatu eni tunga mwana zukulu ndo nenge kendo kinani ni kwamwe bandu bakwamete mundu usindo mwana lakini ready kukudwa uyanzo binde mweka akune by the way diga ndo gathi yana nile zindi nakengana najua sijadanganya nigwo it is true ugathi ya mundu wana wananga biombeza kwanza nikukuya musinga aka mutho uya musinga bubu jonde atangili 5 mukamilwa bio lakini mundu zilo kwezomwe wina thina ndeza kuya kile nikuyara nikuyo mundu wakwa andu aba ithima takuoni opportunities yawe yakana kila maende ajane kana withe ni makwa atoka indumano namo andu azini megwiza kutua bathuku sana kabisa kwanza tandu ama masubi ambai mundu no kuzubia anga spend almost 10,000 nzobine lakini babi kwa baba kweza kumwa no manezi akabela kana mundu sio kwata ka opportunity ka kuweza kuithona ndakwita in fact that's not lawandu mazi aya usina akuya kwaritie kunyaba ikendo utona anyway ando by the manena au mundu zwina kendo kamwita best ndo manena au mundu wakwa akazia ndiye nda mundu mu ndiye mundu mu wawe kamwe ndo ekete tikulyanganya kamwe ka uzuo ziko na ndatona akwadizie kunyaba tio ndongi ndo metha maidu by the way mundu akautethezia bai logwenda nzobi aka uzubi ambai neza akina withi nani mundu uzundu esomona uwezi muona ni reality ya maisha betha abilu kwa wako watu 2024 mundu aka mundu la mutwe kwenda ndo yani marafiki magu kita kwenda kulija imani umana namo mundu kitwa kwenda kuthowia nzobi mundu kita kukwika maundu ama andila kindeza kutethesia kukwata mbesa chana na yeye kabisa.